ili tuweze kukusanyika Yesu. Ndakwinginze kugira ngo iri teraniro rikumve. Tunakusii ili kusanyiko hili Iri likusikie. teraniro rikumve kuruta uko ryigeze kukumva. Kusanyiko hili likusikie. Iri teraniro rikubone kuruta uko ryigeze kukubona. Kusanyiko hili likuone Bwana. Ndacira ubwiza bwawe muri iri teraniro. Napokea uwepo wako katika mkutano huu. Ndacira imbaraga zawe zikomeye muri iri teraniro. Napokea nguvu zako katika mkutano huu. Ndacira imbaraga z'ijambo ryawe muri iri teraniro. Napokea nguvu za neno lako katika mkutano huu. Reka ijambo ryawe rigira ububasha. Neno lako liwe lenye nguvu. Reka ijambo ryawe rigira ubutwari. Achilia neno lako litawale Reka Bwana. ijambo ryawe rigira imbaraga. Achilia neno lako liwe lenye nguvu. Ijambo ryawe rigira ubushobozi. Neno lako liwe na mamlaka Hejuru y'ikintu cyose. juu ya kila jambo, Hejuru y'ubwami bwose. juu ya kila ufalme, Hejuru y'imbaraga zose. juu ya kila nguvu, Hejuru y'imyuka yose. juu ya kila Hejuru roho, y'izina ryose. juu ya kila jina Hejuru lolote, y'imyuka yose. juu ya kila Hejuru roho, y'izina ryose. juu ya kila jina, Mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. katika jina la Yesu Imbaraga Kristo. zo gukora kwawe nizururuke mu Nguvu za byaro. kutenda kwako Bohora zishuke. imitima y'abantu bawe. Fungua mioyo ya watu, Bohora imibiri y'abantu bawe. fungua mili ya watu Reka Bwana. abantu babohoke mu buryo bwose. Wababa waweze Bwana Habeho kuwekwa huru. kubohoka mu buryo bw'umwuka. Kufanyike kuwa Habeho huru. kubohoka mu buryo bw'umubiri. Kufanyike kuwa Habeho huru kwa ajili kubohoka ya mu Mungu. buryo bw'umwuka. Tuweze kupata Habeho huru kwa ajili ya kubohoka mu Mungu. buryo bw'umubiri. Kuwe Bwana wa majeshi kuwa Mu huru izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. katika jina la Yesu Kristo mwana wa Ibitekerezo Mungu. byari byaratwawe Fikira turabigarura. zote zilikuwa zimebebwa, tunazirejesha. Marangamutima yari yaribwe turayagarura. Insia zilikuwa zimepotea, tunazirejesha. Matekimolama ziboli fotange Haleluya ziyama. Yesu. Ngemola biribo de bonzi ya Haleluya makotame kitale bonzi ya Haleluya Yesu. mekotika sebelando vadia. Haleluya Yesu. Duhagurutse mu izina ry'umwami Yesu. Tumesimama katika jina la mfalme Kumenagura Yesu. imbaraga zikuzimu. Tunabomoa Duhagurutse nguvu mu za izina ry'umwami Yesu. Tumesimama Kumenagura katika jina ubutware bwa Satani. ili tuweze Duhagurutse mu kuvunja ufalme izina wa giza. ry'umwami Yesu. Tumesimama katika Gutesha jina la Yesu. agaciro ikinyoma cya ili Satani. tuweze Duhagurutse mu izina ry'umwami Yesu. tumesimama katika jina la Kwambura Yesu. imbaraga ikinyoma cya Satani. Kuvua nguvu za Mu izina rya uongo Yesu Kristo. katika jina la Imbaraga Yesu. z'umwijima zose ziramenaguritse. Nguvu za giza Imbaraga ziweze z'ikuzimu kushindwa. zose ziramenaguritse. Nguvu za kuzimu Ibitero zote by'abadayimoni zishindwe. biramenaguritse. Mashambulizi zote Matolevo zishindwe. zamakula mademozi ya mama. Haleluya. Epekila dovande zikatinda mori ya baba. Mekisa elevo zikati ya makula baziza kota ya ba. Bicaniro byo mu miryango birasenyuka. Bicaniro by'ikuzimu birasenyuka. Bicaniro by'abarozi birasenyuka. Turamenagura imbaraga z'abarozi. Turamenagura imbaraga z'abakonikoni. Turamenagura imbaraga z'abarozi mu izina Tunavunja rya Yesu. nguvu za wachawi katika jina la Yesu. Imbaraga z'umwami Imana zibe muri iri teraniro. Nguvu za mfalme Yesu ziweze kuongoza. Imbaraga zazuye umwami wanjye zibe muri iri teraniro. Nguvu ambazo zimemfufua mfalme Yesu. Imbaraga zazuye umwami wanjye zibe muri iri teraniro. Nguvu ambazo zimemfufua mfalme wangu. Kugira neza kwawe ni kube ku bantu bawe mwana. Zihirisha mkono wako Bwana. Umuriro wawe numanuke Moto ushuke. gukongora ibitavuga Imana. Uweze kuchoma ambayo Ndacira umuriro hawajui. w'umwuka wera muri iri teraniro. Baba, tunafungua Roho Ndacira Mtakatifu. kubohoka muri iri teraniro. Tunapokea uhuru Bwana. Ndacira ubuzima muri iri teraniro. Napokea uzima katika Ndacira mkutano. ubuzima muri iri teraniro. Napokea uzima Ndacira katika mkutano. ibyishimo birenze iby'umuntu yigeze Napokea kubamo muri iri furaha teraniro. zaidi ya zile nilikuwa nazo. Imigezi y'amazi y'ubugingo nitangire gutemba mwana. Mito iweze kutiririka Imigezi ya y'amazi uzima. y'ubugingo nitangire gutemba mwana. Mito ya maji ya uzima itiririke. Izana ibyishimo aho byari bishize. Iweze kuleta furaha mahali Izana ilikuwa. ibyishimo aho byari bishize. Ilete kuleta Izana furaha. umunezero aho wari uri. Iweze kuleta Imigezi shangwe. y'amazi y'ubugingo. Mito ya Medamera maji ya dovari ya kula uzima. mazike de motandi ya kosa. Haleluya Yesu. Metoki mazende moragora mazia. Haleluya Yesu. Mekosike mele bolande video kosiyama. Haleluya Yesu. Turi hano kugira ngo uhabwe icyubahiro mwana. Tuko hapa ili utukuzwe Bwana. Ibindi byose biri gite. Mengine yote yapotee. Ibindi byose biri gite. Mengine yote yapotee. Uhabwe icyubahiro mwana. Pokea sifa Bwana. Bimenyekane ko ari wowe Mana. Ijulikane ya kwamba wewe ni Mungu. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Jina lako liinuliwe. Urakoze mu izina rikomeye rya Yesu. Asanti katika jina la Yesu. Amen. 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 Yesu ahimbaze. Bwana Yesu atukuzwe.
turabashuhuje mu izina rya Yesu. Tunawasalimia katika jina la Yesu. Turabiyegereje mu izina rya Yesu. Tunawakaribisha katika jina la Yesu. Turashimira Imana ko tukiri hano. Tunashukuru Mungu kwa kuwa bado tuko pamoja. Haleluya. 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 Turashimira ubuyobozi bw'itorero Tunashukuru uongozi wa kanisa bwaduteguriye iki giterane. ambayo umetuandalia mkutano huyu. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Turashimira ubuyobozi bw'itorero rya Kristo ku isi. Tunashukuru uongozi wa kanisa la Kristo ulimwenguni Bwaduhaye agaciro ko kuba muri iki giterane, ambayo wametupea dhamani ya kuwa katika mkutano huyu. Imana y'amaboko ibahe umugisha. Mungu mwenye nguvu awabariki. Shima Imana abo tutaherukanaga ko nongeye kubabona. Nashukuru Mungu kwa wale ilikuwa muda mrefu bila kupatana tumepatana. Dushimiye Imana ko turimo kubona abantu babyaye. Nashukuru Mungu kwa kuwa tunawaona watu wamejifungua. Imana ihimbaze. Haleluya. Yatanze abana, Ambaye ametoa watoto. n'abatarabona abana muraza Na kubabona. wale hawajapata watoto hata nyinyi mtapewa. Imana irabagirira neza namwe mukikire. Mungu atawasaidia muwe na watoto. Kubyara ni umugisha Imana yahaye umuntu kugira ngo anezerwe mu isi. Kuzaa ni baraka ambayo Mungu amempea mwanadamu ili afurahie hapa duniani. Nicyo kintu kinezeza cyane. Hicho ndicho kinafurahisha sana. Gikurikirana no gukizwa neza. Inafuatana na kuokoka vizuri. Gukizwa neza biranezeza cyane. Kuokoka vizuri inafurahisha zaidi. Icya kabiri ni ukugira urubyaro. Jambo la pili ni kuwa na kizazi. Ibindi namwe mwabyongeraho. Mengine mnaweza kuongeza. Ariko nje nuko nabiringanije. Lakini mimi nimelinganisha hivyo. Ushobora kuvuga ngo nabona amafaranga nkazaba nyizwa. Unaweza sema ya kwamba nitapata pesa ili niweze kuokoka. Kuvuga ngo nazabona amafaranga nzabona mbyara. Unaweza sema nikipata pesa ndipo nitaweza kujifungua. Ariko gukizwa birabanza, kubyara bigakurikira. Lakini kuokoka inatangulia na kuzaa inafuata tena. Ibindi byose ni imigisha y'abariho. Mengine yote ni baraka ya wale wameishi. Ni imbaraga. Ni nguvu. Ni imirimo y'amaboko. Ni kazi za mikono. Ariko ibyo ngibyo ni iby'Imana yikorera mu muntu, undi muntu atagira mu ruhare. Hayo yote ndiyo Mungu anatenda ambaye mwanadamu hawezi kuunga mkono hapo. Haleluya. 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 Abashyitsi badusuye bavuye mu iki turabiyegereje kandi turabakunda mu izina rya Yesu. Wageni ambao wametutembelea kutoka Mwiki tunawakaribisha na tunawapenda. Ubu narimutse ndi Junction, ntago nyibarizwa Mwiki. Nimehama kwa leo, niko Junction. Mimi nimetoka Mwiki. Erega Abanyarwanda baravuga ngo amavuta y'umugabo namaraye ku mubiri. Wamekata hadithi hivyo, mafuta ya mwanaume ni ile ambayo iko mwilini mwake. Rero Mwiki mwakize neza kuza guterana natwe. Basi Mwiki mumefanya vizuri kuja kukusanyika pamoja nasi. Kandi turabakunda. Na tena tunawapenda. Natwe tuzaza ni mudutumye. Na sisi tutakuja mkitualika. Sibyo torero rya Junction. Sini hivyo hapa Junction. Dushimiye cameraman. Tunamshukuru cameraman. Mumutunga ibiganza. Acha tunyoshe mikono kwa yeye. Imana muho urugo rwiza. Mungu ampee boma nzuri. Mu buryo butamugoye. Vile ambayo haitamsumbua. Amen. Haleluya. Yesu amuhe umugisha. Mungu akubariki sana. Abo ni abakozi beza. Nyinyi ni watumishi wema. Nizere ko titireze zitajya zivuga ngo noneho ngo apotre akoze igitangaza. Naamini ya kwamba hamtasema ya kwamba mtume amefanya maajabu. So nagari titire zivuga butumwa Imana. Yaani hizo si vyeo za wainjilisti. So ni iz'ubucuruzi. Ni za business. Kanisa mujye muyitandukanya n'ubucuruzi. Kanisa ni tofauti na business. Muzateranya abantu na Yesu. Mutaunganisha watu na Yesu. Noneho ngo Junction ngo muzirangwa nakoze igitangaza. Waseme ya kwamba Junction nimefanya maajabu. Ukaona ni mirindi gusa nta n'umuntu wakize malaria ngo nakoze igitangaza. Yaani unaona unafanya hivi na hakuna mtu amepona malaria, unasema ya kwamba nimefanya miujiza. Mutazatwisha Imana. Sorry? Mutazatwisha Imana, mutazatuma Imana itwicira ku gatuti. Yaani musitume Mungu atuwie hapa madhabahuni. Uzi abakurikirana iyo arebye bavuze ngo nakoze igitangaza akakibura amagambo avuga. Unajua wale wanaochi wakisoma ya kwamba amefanya miujiza na wanakosa hiyo miujiza. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Ngo umuriro watse. Wanasema eti moto imewaka. Umuriro watse mu gihuru. Moto imewaka kwa msitu. Ongera kwaka Eliya n'abahanuzi ba Bayali. Ikawaka tena kwa nabii Eliya pamoja na Bayali. Ukavuga ngo umuriro watse. Wanasema ya kwamba moto umewaka. Wareba ukabona hari abantu barimo gusinzira mu iteraniro. Wakitazama wanapata watu wanalala kanisani. Umuriro watse abantu bahungiza. Wanasema mbona moto imewaka na watu wanalala? Gira umushiyaho titire zubahiriza Imana. Musikue munaweka title ambayo haimuchi Mungu. Kandi munasenga Imana ibahishurire igituma abantu bakurikira ijambo. Na tena muombe Mungu awafunulie ni nini ambayo inasababisha watu waweze kuochi neno. Kandi nabo mujye mubasengera. Nao pia muwaombee. Na abakozi b'Imana bakomeye. Ni watumishi wa Mungu kabisa. Bari mu myaka iruhije. Ambayo wako katika miaka ngumu. Bakompitinga n'isi. Ambayo wanapigana na dunia. Ariko itorero rya Kristo ndarikunda. Lakini kanisa la Kristo nalipenda. Kandi ntago mbivuga ndi hano. Na tena siwezi tamka neno hilo nikiwa hapa tu. Kubera ko ndabivuga ndi imbere y'Imana. Ndarikunda kubera uburyo ryorganizinga ibintu byawe bashingiye kuri Bibiliya. Kwa sababu mimi napenda kwa sababu ya neno la Mungu vile wanavyopanga mpangilio mzuri katika kanisa lao. Ntabwo bajya bavuga ngo hanaha bakoze ibi n'ibi natwe dukore ibi. Yani hawasemi ya kwamba hao wamefanya hivi, acha tuweze kuwaiga tufanye kama hao. Ngo dukore ibi n'ibi nibwo abantu baza. Ama tufanye hivi na hivi ndivyo watu wakuje wengi. Ngo dutumire uyu n'uyu ngo ni uzwi nibwo abantu baza. Wanasema ya kwamba tualike huyu ndiye anajulikana watu wengi wakuje. Nimurebe ukuntu ndi umuntu mwiza. Ariko hari ahantu bavuze ngo bantumire umuntu aravuga ngo ntabwo azwi. Kuna mahali wamesema wanialike, mtu mmoja akasema ya kwamba huyu hajulikani. Ese nzamenyekana ryari mutampaye amahirwe yo kubuza? Bona nitajulikana lini na kama hamunipee aliko hilo? Ibintu by'Imana ntago ari nka byabene ngo akazi ngo akeneye experience imyaka 5. Yani mambo ya Mungu si kusema ya kwamba uko na experience kwa kazi. Kandi n'ubu hari urusaku mu bashaka akazi baravuga bati se ko mutaduha akazi ngo tugire experience, tuzagira experience mutaduha akazi. Je, wanasema tutakuwa na experience vipi kama amtupei kazi? None se uravuga ngo ndaza gukora amakosa utaretse ngo mvuge basi unayumva yakosore. Basi utasema ya kwamba nitafanya makosa na hujawahi nisikia niseme usikie kama nitafanya makosa. Ngwayi ngo ntazwi. Wanasema hajulikani. Hajulikani. Zabaze Yesu. Muulize Yesu. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Ngo yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Wanasema eti alikuwa mwenye huzuni, alikuwa amezoea mateso. Kandi kuvuga ibintu byinshi nubwo nabivuze. Acha niache kuongea maneno mengi, ngalao nimesema. Turashimira Imana kubw'igiterane cy'abadamu. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya mkutano wa wamama. Imana ihimbazwe cyane. Mungu atukuzwe sana. Nkunda kubabwira ngo wanapenda kuwaambia intego nyamukuru y'amateraniro, lengo kubwa la kusanyiko ni ukugira ngo umuntu abe uko Imana yagambiriye igihe yamuremaga. Ni ili mtu awe vile Mungu amelenga kama vile alivyomuumba. Imana yaremye umuntu ishaka ko asa nayo. Mungu alimuumba mwanadamu ili afanane naye. Ariko umwanzi agenda ashiramo ibirungo. Lakini ibilisi akaweka vizuizi. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ashiramo ibirungo umuntu agenda hinduka uko Imana itashakaga. Yani akaweka vizuizi na mtu anaendelea kubadilika kinyume na mapenzi ya Mungu. Ariko kuko Imana itajibura kwigira mu bihe byose, lakini kwa sababu Mungu hawezi kosa la kufanya kila wakati,
iha abakozi bayo ubwenge bwo gutegura amateraniro atandukanye kugira ngo umuntu w'Imana nadahindurirwa cyangwa ngo afashirizwe muri iri afashirizwe muri iri. Yani anawapea watumishi wake ili waweze kuandaa kusanyiko vizuri, kila mmoja aweze kupatana na Mungu. Reka dusome igitabo cy'Abefeso. Acha tusome kitabu cha Waefeso. Umuntu ufite Bibiliya, wale wako na Biblia aramfasha, watanisaidia. Ibice 4, mlango wa 4, mlango wa 11, mstari wa 11. Arageza ku murongo wa 10, atafika hadi wa 4, mstari wa 14. 11, 14, Abefeso 4, 11 hadi 14. Abaefeso igice cya 4 umurongo wa 11 kugeza ku 14. Waefeso mlango wa 4 mstari wa 11 hadi wa 14. Aravuze ngo nuko aha bamwe kuba intumwa ze, naye alitoa wengine kuwa mitume, n'abandi kuba abahanuzi, na wengine kuwa manabii, n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza, na wengine kuwa wainjilisti, n'abandi kuba abungeri n'abigisha, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu hata kazi ya huduma itendeke, kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, hata na sisi sote tutakapo ufikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, kandi no kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashitse bageze ku rugero rushitse rw'igihagararo cya Kristo, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba, ili tusiwe tena watoto wachanga tujanwa hirya no hino n'imiyaga yose imigishirize, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi, kwa hila ya watu, kwa ujanja n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Amen. Amen. Tukizifuata njia za udanganyifu. Amen. Umurongo wa mbere haravuga ngo nuko ndabinginga jewe imbohe y'umwami. Umurongo wa mbere w'ico gice, mstari wa kwanza inasema ya kwamba kwa hiyo na wasii mimi niliye mfungwa katika Bwana, imbohe y'umwami Yesu, ngo mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe, mwenende kama ilivyo ustahili wito wenu mlioitwa, mwicisha bugufi rwose, kwa unyenyekevu wote, mufite ubugwaneza bwose na upole no kwihangana, na uvumilivu, mwihanganirana mu rukundo, mukichukuliana katika upendo. Haleluya. Haleluya. Nuko ndabinginga jewe imbohe y'umwami, kwa hiyo na wasii mimi niliye mfungwa katika ngo Bwana, mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe, mwende kama inavyostahili wito wenu mlioitwa. Nababwiye ngo intego y'amateraniro, niliwaambia lengo la ibada nuko umuntu asubira cyangwa yisuzuma kubona yuko atatakaje umuhamagaro, ni ili mtu aweze kujichunguza kama hajapoteza mwito wake, atatakaje impamvu yo kuremwa kwe,
kama hajapoteza lengo la kuumbwa kwake. Imana yaravuze ngo tureme umuntu ase nawe. Mungu alisema tumuumbe mwanadamu afanane nasi, agira ishusho yacu, awe na mfano wetu. mwama habwa icyubahiro. Haleluya, Haleluya. haleluya. Ishusho y'umuntu n'Imana ntabwo ari isura n'igihagararo. Mfano wa Mungu na mwanadamu si sura na vile na umri, ni kamere, ni uumbile. Haleluya. Haleluya. Kamere y'ubumana, Uumbile wa umungu. ariko umwanzi aje, Lakini Ibilisi alipokuja, nk'uko umwanditsi wa Matayo yavuze, kama vile mwandishi wa Mathayo alivyosema, yaravuze ngo basinziriye yaciye umugani w'umubibyi arongera aca umugani w'urukungu mu masaka. walipolala yeye alikata hadithi ya mkulima wa mzabibu. Aravuga ngo basinziriye, Alisema walipolala, ngo yari yabibye imbuto nziza z'amasaka, alikuwa amepanda mbegu mzuri za ngano. ariko amaze kubiba arataha arasinzira. Baada ya kupanda akarudi akalala. Basinziriye ngo umwanzi araza biba urukungu mu masaka. Wakati amelala, Ibilisi ama muovu akakuja akapanda mbegu hiyo ingine mbaya katika ngano. Bakangutse mu gitondo, Walipoamka asubuhi, basanga umurima urimo imbuto ebyiri. wakapata katika shamba kuna mbegu mbili. Umuntu Imana yaremye ni umurima w'Imana. Mtu ambaye Mungu amemuumba ni shamba la Mungu. Imana iteganya ko wera imbuto yabibye muri wowe. Mungu anakusudia ili uzae matunda ambaye amepanda ndani mwako. Ariko igiye kwitegereza ibona hari izindi mbuto zabibwe atariyo yazibibye. Alivyotazama akaona mbegu zingine ambazo zimepandwa na si zile ambazo amepanda. Igitabo cy'Umugenzi igice cya 2 kiyakivuga Mukristo kaza atangira urugendo n'abana be. Kitabu cha Msafiri, bibi wa Mkristo alipoanza safari, hari ahantu bageze ngo baryaga imbuto, hari imbuto baryaga. kuna mahali walifika walikuwa wakikula matunda. Umwana we nibuka niba ari asoroma imbuto iri inyuma y'uruzitiro arayirya. Yani mtoto wake ambaye sikumbuki jina akachukua tunda lilikuwa nje ya ukuta akaanza kukula. Hari imbuto zari imbere mu ruzitiro bari bemerewe kurya. Kuna matunda ilikuwa hapo walikuwa wakubaliwa kukula. Ariko sinzi umwuka wundi utari uw'Imana wamubwiye ngo inyuma y'urugo hari imbuto. Lakini sijui roho wa Mungu mwingine alimwambia ya kwamba nje ya boma kuna matunda mabaya. Asoroma iyo mbuto arayirya. Yani akavuna tunda hilo akala. Ayiriye ararwara. Alipokula akagonjwa. Bagerageza kuvuza umwana ntiyakira. Wakajaribu kumtibu mtoto akakosa kupona. Ikintu nibuka mu bintu byamuvuye ngo nuko harimo igikombe cy'amaraso. Dawa ambayo wamemtibu nayo, ile nakumbuka katika dawa hiyo kulikuwa kikombe cha damu. Imana yitegereje ibona umuntu yaremye ngo base yamaze kurwara. Mungu alipotazama mwanadamu ambaye amemuumba, abaneza amatwi muzamura ibiganza by'Imana icyubahiro. Pandisha utukufu wa Bwana. Haleluya. Haleluya. Iritegereza ibona hari izindi mbuto zabibwe mu murima wayo. Baada ya kutazama akaona kuna matunda, kuna mbegu zingine ambazo zimepandwa katika shamba lake. Abona hari izindi mbuto zariwe zitari ziteganyijwe n'Imana kuribwa n'umuntu yaremye. Akaona kuna tunda ambazo zimekuliwa ambazo hazikukua kwa mpango za kukuliwa. Ishaka uburyo bwo kurandura mbuto, ishaka n'uburyo bwo kuvura uwo mubiri wari izo mbuto. Akatafuta mbinu za kutoa hizo matunda na dawa ya kuponya mwili huyo ambaye umepokea matunda, kugira ngo umuntu yongere gusubira kugendera mu byo yahamagariwe, nkuko Paulo yabwiraga Abefeso, ili mtu tena atembee katika mwito wake. Haleluya. Aliwaambia wa Efeso, Paulo abwira Abefeso ngo ndabinjinga mwa Befeso mwe. Paulo akawaambia wa Efeso, akawaambia ya kwamba nawasi, narababwirije ubutumwa bwiza, ndabatiza
nimewahubiri injili njema nikawabatiza, ariko hasigaye ikintu bita urugendo. lakini kumebaki neno linaitwa safari. Mwakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, Mumempokea Yesu kama mfalme na mwokozi, mwatura ibyaha turababatiza, mkaweza kutubu tukawabatiza, ariko hari urugendo, lakini bado kuna safari. hari urugendo rw'ubuzima Kuna safari ya maisha tutazi igihe ruzamara. ambayo hatujui mwisho. Hari urugendo muri Kenya Kuna safari hapa Kenya tutazi igihe ruzamara. hatujui itaisha lini. Fiye hari urugendo kwa Patro Kuna safari tutazi igihe ruzamara, ambayo hatujui itaisha lini, ariko tutitaye ku rugendo lakini bila kujali safari n'igihe uzamarana na Patro, na wakati utaishi na bose, ndakwingingira ngo na kusii ibyo wahamagariwe gukora kwa Patro yale umeitiwa kufanya kwa boss, ubirinde ubuzima bwawe bwose ukiri kwa Patro. ujilinde maisha yako wakati ukiwa kwa boss, Ubirinde ubuzima bwawe bwose Patro akiri mu isi. ulinde maisha yako wakati boss yako bado ako duniani. Ndakwinginze, Na kusii twagukoreye ubukwe, twagukoreye ubukwe, tumekufanyia harusi, twaragushingiye, tumekujengea, twaguhaye amakado, tumekupea magifti, ariko dore igisigaye, lakini tazama kile hari kinachobaki. ibyo utegetswe Kuna gukora, kile umehitajika kufanya, hari uburyo utegetse kwitwara, kuna mwenendo unastahili hari uburyo utegetswe kubana na Patro. kuna kile unahitajika kuishi Ibyo na boss. nibyo nkubwiye ngo urinde, Hiyo ndio nimekuambia ulinde. wirangazwa n'ibirori byiza byabaye, Usizubaishwe na mambo mazuri ambayo yamefanyika, wirangazwa n'amafaranga ahari. usizubaishwe na Hari fedha. urugendo, Kuna safari, hari urugendo, kuna safari. uru rugendo rurimo ibisharira, Katika safari hii kuna uru rugendo machungu, rurimo amahwa, kuna miba, rurimo intonganya, kuna malalamiko ariko hari icyo utegetswe gukora, lakini kuna kile umehitajika ni kufanya, ukumenya ibyo wahamagariwe muri uru rugendo, ni kujua kile umeitiwa katika safari hii, akaba ari byo utunganya, alafu uweze kutengeneza hiyo utitaye ku bandi bagenda amatambi. bila kujali wale wanaenda kimapengo. Imana itugire neza cyane. Haleluya, Haleluya. haleluya. Abefeso bene data, Waefeso madogo, bagabo bene data, enyi mashahidi, babyeyi bene data, wazazi madogo, ndabinginga ngo ibyo mwahamagariwe na wasii kwa kile mmeitiwa mubirinde, muweze kulinda, kandi mubirindire mu rukundo. na tena muweze kulinda katika upendo. Imana itugire neza cyane. Haleluya, Haleluya. 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 Urumurima wewe ni shamba, w'Imana. wewe ni shamba la Imana Mungu. yateyemo imbuto. Mungu alipanda mbegu, Umwami ahimbazwe. Haleluya. Imbuto z'Umwuka Wera, Mbegu za harimo Mtakatifu. ingeso nziza, Kuna tabia harimo nzuri, urukundo, kuna upendo. Umwami ahimbazwe cyane. Haleluya. Rinda umurima Basi ku manywa na nijoro, Mchana na usiku. umuturanyi atazaza jirani asikuje agashyiramo umutanga, aweke mbegu ingine mbaya. ngo abana b'abahanuzi bicaranye na Elisa, Watoto wa manabii walipoketi pamoja na Elisa, ngo bari batetse, walipokaa hapo wakipika, ngo umuntu aca inyuma asoroma umutanga, mtu mmoja akapita mahali akaleta tunda hilo, awukatira mu mboga. akaweza kunyenya kwa mboga. Batangiye kurya bumva imboga ziraroze zirasharira. Walipoanza kukula wakapata mboga zina uchungu. Elisa aravuga ati nimunzanira kunyu. Elisa akasema, ebu niletee chumvi. Baminjira muri za mboga zigira gute? Wakaweka kwa mboga hizo. Iterane rero, Basi mikutano hii na kunyu turimo kuminjira mu mboga. ni chumvi tunaweka kwa mboga. Ibi biterane rero, Katika mikutano hii Umwami ahabwa icyubahiro cyane. haleluya. Hari ingo, hari imiryango, kuna boma, hari imiryango, families. kuna families Umwami ahimbazwe cyane. Haleluya. Bagiye kwikanga, ambayo wameanza bagiye kubyuka, yani waliamka basanga harimo urukungu mu murima, wakapata kuna mbegu mbaya katika shamba hiyo, basanga imboga zirasharira, wakapata mboga ni uchungu. Umwuka w'Imana araza kuri Pastor Alex,
Roho wa Mungu ukaja kwa Pastor Alex. nimutegure igiterane cy'abamama, Akasema andalieni mkutano wa mama. mubabwire ngo iyo umuntu atetse ntarangara. Mwambie mtu akipika huwa hazubai. Mubabwire ngo iyo umuntu atetse ntarangara. Waambieni mtu akipika asizubae. Mubwire ngo umuntu yicara ku nkono mpaka hishije. Mwambie ya kwamba mtu anakaa kwa jiko ili aweze. Bwira mugenzi wawe ngo uratetse ariko urarangaye. Mwambie mwenzako umepika lakini umezubaa. Urushako n'inkono iri ku mashyiga. Yani hauko kwa jiko. Urarangara igashirira. Wewe umezubaa na jiko inaungua sana. Hari abantu bajya bateka imboga kabiri. Kuna watu wanapika mboga mara pili. Agacana amavuta ko kanya agashirira yakubitamo igitunguru kikaba umukara, tesingaburira abantu ibitunguru by'umukara kongera agakaranga yandi. Yani akaweka kitunguru kwa mafuta na hiyo mafuta inaungua sana, anapika mara pili. Warangaye ryari? Umezubaa lini? Ryari warangaye? Ni lini umezubaa? Ukaba urwaye umeze gutyo. Wewe ni mgonjwa kiwango hicho. Hari n'abarangaye barapfakara, mwihangane mvuga ya magambo. Hata kuna wale wamezubaa wakawa wajane. Hari n'abarangaye inda zivamo, mwihangane mvuga ya magambo. Kuna wale wamezubaa hata mimba zikatoka. Mwami ahabwe icyubahiro cyane. Haleluya. 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 Niba Bibiliya ivuga ngo, ikiwa Biblia inasema muba Yakobo nta uzagumba, nta uzacikiza, nta n'uzakenyuka. Hakuna yule atakuwa tasa na hakuna yule atakufa kigafla. Ubu bukenya bwavuye hehe? Yani kifo cha kigafla imetoka wapi? Twaratetse imboga baraziroga. Yani tumepika mboga wakaziwekelea uchawi. Mwami ahabwe icyubahiro. Haleluya. Bazirozuri ziri yarapfa. Walipoziweka uchawi, uziri yararwara. Yule amekula na gonjwa. Bwira mugenzi we ngo gabanya uburanga. Mwambie jirani yako punguza kuzubaa. Uburangare. Punguza kuzubaa. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. 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 Witeka tugire neza. Haleluya. Bene data bakundwa, mandugu wapendwa, ndabinginga ngo mugume murinde ibyo mwahamagariwe. muendelee kulinda kile umeitiwa. Uri umurinzi w'urugo rwawe. Wewe ni mlinzi la boma lako. Uri umurinzi w'urushako rwawe. Wewe ni mlinzi wa boma. Uri umurinzi w'umuryango uvukamo. Wewe ni mlinzi wa familia. Uri umurinzi w'umuryango washatsemo. Wewe ni mlinzi wa familia yako. Mama himbazwe cyane. Haleluya. 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 Ugomba kuba maso. Lazima muwe macho. Umwanzi ukamukubita amaboko y'icyo yaragiye gutwara akagita. Muovu unampiga mikononi kila ugomba kuba maso. Lazima uwe macho. Haleluya. Haleluya. Ugakubita ya maboko yarazanye imitanga ugatakara. Unapiga mikono ilikuwa imeleta mabaya ama uchawi. Mwamahimbazi. Haleluya. 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 Arababwira ngo, akawaambia ya kwamba umuntu yatanze impano. Mtu alitoa gifti. Ariwe Yesu Kristo akoresheje mwuka wera. Ni Yesu Kristo akitumia Roho Mtakatifu. Aha bamwe kuba bavuga butumwa, akawapea wamoja kuwa wainjilisti, kuwa washumba, wengine kuwa wachungaji. Haleluya. Abandi kuba bahanuzi, wengine kuwa manabii, abandi kuba apotre, wengine kuwa mitume, abandi kuba bigisha, wengine kuwa walimu. Ariko ngo niki cyatumye atanga impano zitandukanye? Lakini ni kwa nini ametoa karama tofauti? Ngo nukugira ngo umuntu w'Imana yige, ni ili mtu wa Mungu asome, ajifunze, agere ku kigero cy'igihagararo cya Kristo, afike kwa kiwango cha Kristo. Haleluya. Haleluya. Umuntu w'Imana yige, mtu wa Mungu ajifunze, agere ku kigero cy'igihagararo cya Kristo, afike kwa kiwango cha Kristo, ngo kugira ngo abantu b'Imana, ili watu wa Mungu badakomeza guteraganwa n'imiraba n'imiyaga, tiendelee kupeperusha n'imyigishirize mibi y'uburyo bwose. N'imyigishirize mibi y'uburyo bwose. Yani na kila aina ya walimu wote. Ndashaka kuvuga ikigero cy'igihagararo cya Kristo. Nataka kusema ngazi ya kiwango cha Kristo. Iyo tukigeze ku kigero cy'igihagararo cya Kristo, tukifika kwa kiwango cha Kristo, murikire mwokagira Imana. Tafadhali, niba mufite abadayimoni turaza kubasengera bavemo. Ikiwa mko na madimoni tutawaombea waweze kuondoka. Ariko umuntu yumvisha ijambo ry'Imana neza, dayimoni igenda batamurambitseho ibiganza. Lakini mtu akisikia neno la Mungu vizuri, demoni anakimbia bila
kutuwekelea mkono. kandi Imana ishobora no kutatwemerera kubarambikaho ibiganza, Na tena Mungu labda anaweza kosa kuko kutukubalia imbaraga zikiza kuonyesha zamanutse zisanga udahari. kwa sababu nguvu za uponyaji zimeshuka zikapata hauko. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. 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 Dukomeza Efeso 5:22. So tutaendelea wa Efeso 5:22. Haleluya. Musomyi Haleluya. wacu nakomeze. Msomi wetu Ndashaka aendelee. kuvuga ku kigero cy'igihagararo cya Kristo. Nataka kusema kiwango cha Kristo. Imana ihimbazwe. Haleluya. 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 Abakristo Wa Kristo, Imana idufashe cyane. amen. Yesu yigisha intumwa ze, Yesu aliwafunza wanafunzi wake. ni kopi yasize mu isi. Yani ni kopi ambaye ameacha duniani. Kopi yo kwihangana, Kopi ya kuvumilia, kopi yo kwera, kopi ya kutakaswa, kopi y'ubutware ku isi y'umwijima, kopi ya mamlaka katika ulimwengu wa giza, ku buryo abababonaga batashidikanya kwakira Yesu nk'aho ahari. ili kwa sababu wale walikuwa wakiwatazama wasikuwe na mashaka ya kwamba Yesu hayupo. Ababonaga intumwa, Wale walikuwa wakiona mitume ntabwo bashidikanyaga Yesu bababwira, hawakukuwa na mashaka kwa yule Yesu walikuwa kuko wakiwaambia, bavugaga Yesu bakavuga ubutumwa bwiza nk'aho ari ameze nk'aho ari Yesu mwenyewe urimo kuvuga, kwa sababu walikuwa wanaeleza injili kama Yesu yupo pamoja nao. Paulo aravuga ngo, Na tena akasema ya kwamba impamvu tubabwiriza tukanabigisha kwa nini tunawahubiri na tunawafunza, ni ukugira ngo mugere ku kigero cy'igihagararo cya Kristo. ni ili muweze kufika kwa kiwango cha Kristo. Impamvu Apostle abigisha, Kwa nini apostle anawafunza ari umuhanuzi, akiwa nabii? ni ukugira ngo mugere ku kigero cya gihanuzi. Ili muweze kufika kwa kiwango cha unabii. Impamvu ashamburiya, Kwa nini anawafunza? si ukugira ngo mukomeze mutege imitwe ashamburiye. Si kusema ya kwamba muendelee kutega kichwa. Ntabwo munyumva. Hamunisikii? Imana ihimbazwe. Haleluya. Ni ukugira ngo muzamuke, Ni ili muweze kuinuka, mugere ku kigero cyo gushamburiya. muweze kufika kwa Ni kiwango cha ukugira ngo kushambulia. muzamuke, Ni ili muweze mugere kuinuka, ku kigero cyo kwirukana abadayimoni. muweze kufika kwa Ni kiwango cha ukugira ngo kufukuza madini. muzamuke, Ili muweze mugere ku kuinuka, kigero cyo kubaka amatorero. muweze kufika kwa kiwango cha kujenga Bitabaye makanisa. bityo, Ikiwa si hivyo, haba harimo kugwingira, hapo hakuna kukua. haba harimo dwarfism. Hakuna kukua. Mwami ahimbazwe cyane. Haleluya. Impamvu tubabwira ibi, Ni kwa nini tunawaambia impamvu haya? tubigisha, Kwa nini ni tunawafunza? ukugira ngo mugere ku kigero cy'igihagararo cya Kristo, Ni ili muweze kufika kwa cyo kiwango cha Kristo, kudatsindwa n'ikintu icyo ari cyo cyose, ambayo hamuwezi cyo kutishika, kutananizwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. ambacho hamuwezi kushika na Adomela mambo mengi. vosinga timola magusaya. Haleluya, haleluya. 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 Ntabwo dukora ibiterane Hatufanyi mikutano, ngarukamwaka, mikutano ya kila mwaka. ntabwo dukora ibiterane Hatufanyi mikutano, by'abadamu, mikutano ya wamama. turakora ibiterane Tunafanya mikutano by'abantu dushaka ko bakura, ya watu tunataka bakakigera wakue, ku kigero wafike kwa cyo kiwango kutabeshwa, ambacho cyo si cha kutarogwa, kudanganywa. Ambacho ni kiwango si cha kudanganya. bakagera ku kigero Wanafika kwa kiwango cyo kutadevorsa, ambacho hakiwezi bakagera ku kigero wanafika kwa kiwango cyo kutagira imanza mu ngo zabo. wasikuwe na mikutano. Ikigero cy'igihagararo cya Kristo, Yani kiwango cha Kristo. igihagararo cya Kristo ni ikihe? Kiwango cha Kristo ni Ni kitu gani? ukunesha isi n'ubwanzi bwayo. Ni kushinda Igihagararo dunia. cya Kristo ni ikihe? Ni ukunesha isi n'ubwami buyiyoboye. Ni kushinda Igihagararo ulimwengu. cya Kristo ni ikihe? Kiwango cha Ni Kristo. ukunesha isi y'umwijima Ni n'ibiyikoreramo. kushinda ulimwengu wa giza. Haleluya. Nimva hano bazabashyire amasengesho y'iminsi 50. Nikitoka hapa waweke katika maombi ya siku 90. Mwirize mwige ijambo ry'Imana, Muweze kufunga mkisoma neno la Mungu mudwanganuke. ili muweze kusafishwa. Abantu bamwe ubwiru bw'Imana ntabwo babwumva, byarabasize. Wengi hawasikii siri ya Mungu ama uridi wa Mungu. Murashaka inyigisho zo gushekerera, Munataka mafunzo ya kuwabembeleza. ariko Yesu muramuzi. Unasema eti Yesu mnamjua? Abantu bamenye Yesu ntabwo bamuvuga bagira gutya, bahinda umushitsi. Watu ambao wamemjua Yesu hawafanyi hivi, huwa wanatishika sana. Ikigero cy'igihagararo cya Kristo, Kiwango cha Kristo.
ni ukuvuga ngo ikitaratsinze Yesu nikigomba kugutsinda. Ni kusema ya kwamba kile ambacho Ibyo Yesu yashoboye ugomba kubishobora. kile Yesu ameweza lazima na wewe uweze. Ibyo Yesu yanesheje ugomba kubinesha. Kile Yesu ameshinda lazima na wewe ushinde. Nico bivuze. Mwamahimba. Haleluya. Nico bivuze. Inamaanisha ikigero cy'igihagararo cya Kristo. Kiwango cha Kristo. Haleluya. Haleluya. Nukugera ku rwego. Ni kufika kwa ngazi. Rwo gutsinda nk'Imana. Kushinda kama Mungu. Nukugera ku rwego. Ni kufika kwa ngazi. Haleluya. 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 Rwo kuvuga bikaba. Unasema nukugera inatendeka. ku rwego. Kufika kwa ngazi. Rwo gutegeka bikemera. Unaamurisha Nukugera ku rwego. Kufika kwa ngazi. Rwo kuzura ibyapfuye. Nukugera ku rwego. Unafika kwa kubaka ngazi. ibyasenyutse. Ya kujenga yaliyobomoka. Haleluya. Some Abaefesi igice cya 5 umurongo wa 20. Waefeso mlango wa 5 mstari wa 22. 22. 22. Haravuze ngo bagore mugandukira abagabo banyu nkuko mugandukira umwami wacu. Enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe. Kuko Kristo ari umutwe w'itorero ari ryo mubiri we. Kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Nawe mukiza waryo. Amen. Amen. Komeza. Ukomeze 24. 24. Haravuze ngo ariko nkuko itorero rigandukira Kristo, lakini kama vile kanisa limtivyo Kristo, abe ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. 25. 25. Bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye. Ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji. Aryishire rifite ubwiza ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Amen. Apate kuliletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawa. 28. 28. Uko niko abagabo bakwiye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Vivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama mili yao. Ukunda umugore we aba yikunda. Apendaye mkewe hujipenda mwenyewe. Kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, maana hakuna mtu anayeuchukia mwili wake, ahubwo wawugaburira ukawukuyakuya nkuko Kristo abigirira itorero. Bali huulisha na kuutunza kama Kristo naye alivyolitendea kanisa. Kuko turi ingingo z'umubiri we, kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Nico gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Kwa sababu hivyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, atambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Ibyo n'ubwiru bukomeye cyane. Siri hiyo ni kubwa. Ariko ibyo mvuga byerekeye kuri Kristo n'itorero. Ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Nuko namwe umuntu wese akunda umugore we uko yikunda, lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake, kugira ngo umugore we abone uko yubaha umugabo we. Amen. Wala mke asikose kumstahi mmewe. Amen. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe sana. Nababwiye ngo impamvu y'ibiterane nuko Imana ishaka kugarura umuntu uko yagambiriye. Niliwaambia ya kwamba sababu ya mikutano ni ili Mungu arejeshe mwanadamu vile alivyomuumba. Imana itugire neza. Haleluya. Haleluya.
Amen. Dusomye igitabo kirimo kwerekana uko ingo n'abashakanye bakwiye kumererana. Tumesoma maneno ambayo inaonyesha boma wale wameoana vile wanastahili kuishi. Ariko ndashaka mvuge kuri iri jambo rivuga ngo nico gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore wa karamata. Nataka kuongea neno hili linasema ya kwamba ndio maana mtu atamwacha baba yake na mama yake ili aweze kuishi milele. Iyo bivuga ngo bigereranywa na Kristo n'itorero, wakisema inalinganishwa na Kristo na kanisa, Abafilipi Paulo yarabandikiye arababwira ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Paulo akawaandikia wa Filipi akasema ya kwamba kuweni na ile moyo ilikuwa ni moyo ya Kristo Yesu. Ngo nubwo yasaga n'Imana ntiyatekereje ko ari ikintu cyo kugonderwa. Akasema ingalao alikuwa anafanana na Mungu hakuchukulia kama ni kitu ya kushika. Ngo ahubwo yisiga ubusa yambara kamere k'umugaragu w'imbata. Lakini akajiacha uchi akaweza kujivaa uumbile wa mtumwa. Niyanga no gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba. Hata hakukataa kukufa kifo cha msalaba. Bishatse kuvuga ngo inamaanisha iyo umuntu ashaka kuba uw'Imana yagambiriye, inamaanisha kwamba mtu akitaka kuwa kama vile Mungu amepanga ama amelenga, uwo yarari arapfa, yule alikuwa yule anakufa. Imana icyubahiro. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya. 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 Iyo ushaka ukitaka kuba uw'Imana yakuremeye, kuwa yule ambaye Mungu amekuumbia, iyo ushaka kubaho ubuzima Imana yagambiriye, ukitaka kuishi kwa maisha yale Mungu amekupangilia, iyo ushaka kugira urugo rutandukanye naho uvuka, ukitaka ana n'itorero, araza abana n'itorero mu mugayo mwinshi, araza abana n'itorero mu gisuzuguriro cyinshi, kugeza igihe yaritsindiye, kwa sababu yeye ndiye amekuwa mshindi, kugeza igihe yaritsindiye, kufika mahali ameshinda. aravuga ngo data bo wamaye, akasema Baba wale umenipea, ariko yabanje gusiga se, lakini aliacha kwanza baba yake. Igihe kiragera asiga nyina, wakati ukafika akamwacha baba, bamusanga mu rusengero bati inyoko na bene so twakubuze, wakampata katika hekalu akasema aravuga ngo bene mama naba turi kumwe, ndugu zangu ni hawa. Haleluya. 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 Hari abantu bubaka ingo ari abakristo, kuna watu ambao wanajengewa na tena bakubakana na bene nyina, wanajengewa na madugu zao, bakubakana na se na nyina, wanajengewa na baba yake na mama yake. Si kuvuga ngo bava mu rugo, si kusema ya kwamba wanatoka katika boma, ahubwo wiyambura ibyo wabaye mu bana nabo, bali unajitoa yale ukambara Kristo, unavaa Kristo, ukabona kubana n'umugore wawe, unaishi na bibi yako. Haleluya. 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 Asigase, akamwacha baba yake, araza abana n'itorero, akakuja akaishi na kanisa, abana n'umuntu, akaishi na mwanadamu, kandi umuntu aramusuzugura. tena mtu akamdharau. Hari ikintu kinanije ingo z'abera, kuna kitu umutima wari muri Kristo, moyo ulikuwa katika Yesu Kristo, yaburiye icyubahiro aho yari agikwiriye, alikosa heshima mahali yaburiye icyubahiro aho yakigombaga, alikosa heshima, ariko araceceka kugira ngo yishyire itorero ridafite ikizinga n'umunkanya, bila tatizo lolote ama lawama lolote. Sizi niba munyumva bene data, sijui nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina, ndio maana mtu ataacha baba yake na mama yake, nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina, ndio maana mtu ataacha baba yake na akabana mama, n'umugore wa karamata, anaishi na bibi yake, nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina, ndio maana ataacha akabana n'umugabo wa karamata, anaishi na bwana yake milele. Iyo bavuga gusiga sukimuka muri quartier, wakisema kuacha si kuhama katika mtaani. Hari abantu bajya baza, kuna watu wanakuja bavuga ngo Bibiliya iravuga ngo uzasige so na nyoko, wanasema ya kwamba Biblia inasema ngo bose barabazanye babarunze hano, basi umewaleta wote hapa. Oya, abarunze mu nzu sibo Bibiliya ivuga, wale wamejaa nyumbani si hao Biblia inasema, nabakorera mu bwenge bwawe n'umutima wawe, ni wale wanafanya katika hekima yako. Sinzi niba mwumva ibyo mvuga, sijui mnasikia ama kuko nabo ngabo uri pasiteri wabo ugomba kubahindura, kwa sababu wewe ni pastor, lazima uwabadilishe. Haleluya. 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 Bishatse kuvuga iki? Inamaanisha nini? Nabikira gute? Ntabwo munyumva, sijui amuelewi. Mani himbaza. Haleluya. Bimeze nk'uko umwenda nararanye atariwo nazanye mu materaniro.
Ni kama vile vazi nimelala nayo siwezi kuja nayo Nukuvuga kanisani. ngo ibyo wambaye byose mu muryango Ni kusema yale wamevaa yote katika kugira familia. ngo ugire urugo Kristo yishimira uzabonekana imbere y'Imana. Ili uwe na boma Kristo atafurahia. Nukubyiyambura nk'uko nambuye robe de nuit. Ni kujiondoa kama vile umejitoa nguo Nukubikwetura ndani. nk'uko nakuyemo kamambiri. Yani ni kuitoa kama vile umetoa viatu. Nambara inkweto z'amateraniro. Unavaa viatu za ibada. Hari imyambaro y'urugo rwa Gikristo. Kuna vazi ya hari boma ya imibereho Kristo. y'urugo rwa Gikristo. Kuna maisha ya boma hari ya Kristo. imiganirire y'umuryango wa Gikristo. Kuna maongezi ya familia ya Kikristo. Mwamahimbazi. Haleluya. Rimwe na rimwe Mara moja bisa naho ni kama uvuye mu bandi bagabo. umetoka katika wanaume wengine. Haleluya. 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 Bisa naho bikwambuye ijambo. Kama imekutoa neno. Bisa naho bikwambuye icyubahiro. Kama imekutoa heshima. Ariko umunezero wabyo ni uwuhe? Lakini furaha yake ni uko uzatunguka n'uwo mwashakanye imbere ya ili Kristo. kufika mbinguni pamoja na yule ni uko uzatunguka n'uwo mwashakanye imbere ya Kristo. ili uweze kufika mbinguni. Birasuzuguritse mu basinga. Inazaraulika katika ariko birubashwe imbere ya Kristo. Ntabwo byemewe mu bega. Ariko biremewe muri kabineti y'ijuru. Ntabwo byumvikana mu Banyarwanda. Ariko birumvikana imbere y'abamarayika n'ibizima. Inasikirikana uko mbinguni. Haleluya. Haleluya. Yacecekeye imbere y'abamukemuraga. Amenyamazia kwa wale walikuwa wanamsaliti. Abagabo beza b'Imana bubaha Imana. Akaendelea kuambia bajya baceceka nubwo bafite icyo kuvuga. Wananyamaza ingalau wana lile la kusema. Bajya baceceka nubwo bakwiye kuvuga. Lazima wanyamaze ingalau wana lile la kusema. Bajya bicara nubwo bakwiye guhagarara. Watembee ingalau wanastahili kusimama. Kugira ngo bazazamukana itorero ridafite ikizinga n'umwanya. Waweze kunyakua kanisa bila lawama. Urugo ni itorero rito Imana ishaka. Boma ni kanisa. Urugo ni ryo torero rya mbere. Umuryango nibo bakristo ba mbere. Familia ni kanisa. Ayebo sase kira dofa. Haleluya, haleluya. Malebo limo zikati atobaya. Ilebo sanze kitakebosia. Haleluya. Nicho gituma umuntu azasiga se na nyina. Ndio maana mtu ataacha babake na mama yake. Nicho gituma umuntu azasiga se na nyina. Ndio maana mtu ataacha babake na mama yake. Akabana n'umugore wa Karamata. Anaishi na bibi yake milele. Mwami wacu yavuye muri comfort zone kugira ngo adutsindire. Mfalme wetu ametoka mahali paba ili Mwami atushindie. wacu yambuwe ijambo kugira ngo adutsindire. Mfalme wetu ametolewa neno. Mwami wacu yaracecetse kugira ngo adutsindire. Mfalme wetu amenyamazishwa ili atushindie. Hari n'abo bashatse kumwica arihisha. Hata kuna wale wametaka kumuua ariko kugira ngo adutsindire ili aweze kutushindia. Arakubita acirwa amacandwe. Akatemewa mate. Bagabo, nta rundi rugero dufite atari Kristo. Hakuna mfano mwingine isipokuwa Kristo. Ninde watsinze urupfu? Ni nani ameshinda kifo? Akemera ko bamucira. Ambaye anakubali wamtemee mate. Niyo baje bakakubwira ngo umugore wanje yanciriye. Hata wakuja wakisema ya kwamba bibi yangu amenitemea. Uyituvuga ngo si umugore ni daimoni. Usiseme huyo ni bibi bali. Ariko Yesu baramuciriye. Lakini Yesu amemtemea. Aravuga ngo bababarire nago bazico bakora. Bababarire. Hawajui wawasamehe. Izi mbabazi za Yesu zagiye he? Rehema za Yesu zimeenda wapi? Haleluya, haleluya, haleluya. Kimbilio mfalme Jehova kamanda dereva. Haleluya. Zamuri biganza byawe. Pandisha mkono wako. Ndumva ntagishoboye kuvuga. Wanasikii siwezi kuongea tena. Tugomba kwimuka. Lazima tuhame. Tugomba kugira ibintu dutadusiga. Lazima
tuweze kuwa na mwenendo mzuri. Umugabo w'umukristo avugirwamo. Mwanaume Mkristo ambaye Umugabo w'umukristo mwanaume Mkristo anazarauliwa. Ariko ibyo byose bikaberaho kugira ngo atsindire abamusuzuguye, abatsindira bazane kuri Kristo. Lakini hayo yanafanyika ili aweze kushinda wale wamemdharau. Ntabwo tuzatsinda isi tudafite umutima wa Kristo. Hatutashinda ulimwengu bila kuwa na moyo wa Kristo. Ntabwo tuzatsinda isi tudafite guca bugufi kwa Kristo. Hatutashinda ulimwengu bila ntabwo tuzubakira Imana imiryango myiza tudafite kwihangana kwa Kristo. Hatutajengea Mungu boma nzuri bila na moyo wa Kristo. Abaneza amatwi, wale wamenitega masikio, musaba umutima wa Kristo mw'abadamu mwe. Ingia katika moyo wa Kristo. Musaba umutima wa Kristo mw'abagabo mwe. Muombe moyo wa Kristo enyi wa baba, kugira ngo dutsinde kino gihe kibi cyaje mu itorero, ili tuweze kushinda majira haya mabaya katika kanisani. Yesu baramucira, Yesu akamtemea, Yesu bamukubita inshi, Yesu akamchapa. Ako yabareba akavuga ngo uyu niwe mugore naje gukwa. Lakini anasema ya kwamba huyu ndiye bibi, uyu niwe mugore nakoye, huyu ndiye bibi yangu harusi. Aravuga ngo data yumva arembejwe. Akasema baba, niki kikundekesheje? Akasema ni nini imekufanya uniachilie? Ngo ijuru rigiye kohereza ingabo zo guhora, kwa sababu mbingu zinaweza kutuma. Aravuga ngo data, akasema baba, babarire, warehemu, kuko batazi ico, kwa sababu hawajui kile wanachofanya. Haleluya, 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 haleluya. Mutima wa Kristo Mungu, moyo wa Kristo mutima wa Kristo mu murimo w'Imana, moyo wa Kristo katika huduma ya Mungu. Ntabwo dushobora gushira Imana itorero tudafite umutima wa Kristo. Hatuwezi kumbebea kanisa. Ntabwo dushobora kuyobora abana bacu kuri Kristo tudafite umutima we. Hatuwezi kuwaongoza watoto wetu bila moyo wa Kristo. Kristo ntabwo yadutumye kumuvuga, yadutumye kumwerekana. Kristo hakututuma kumuongea bali ni kumuonekanisha. Vuga yadutumye kumwerekana. Hajatutuma kumuongea bali ni kumuonyesha. Ntabwo yadutumye kumubwira abantu, yadutumye kumwereka abantu. Hajatuambia kumwambia watu bali kumwereka abantu, ni kumwereka abo turibo. Yani kuonyesha watu. Abo Kristo yaduhinduyebo. Abo Kristo yatugizebo. Kama wale Kristo ametufanya. Ibyapfuye muri twe kubera Kristo. Hayo yote kama Kristo. Mahaguruke dusenge Imana. Simameni tuombe Mungu. Bwira mugenzi wawe, mwambie jirani yako, ngo yadutumye kumwereka isi, ntiyadutumye kumubwira isi. Ametutuma kumuonyesha ulimwengu, si kumwambia ulimwengu. Kuvuga umuntu no kumwerekana biratandukanye. Kuongea mtu na kuonyesha mtu ni tofauti. Iyo uvuga umuntu abantu bashobora kumwumva bitandukanye. Ukiongea mtu watu wanaweza kumsikia tofauti. Ariko iyo umwerekana, lakini ukimuonyeshana ama kumudhihirisha. Iyo umwerekana, ukimudhihirisha. Iyo umwerekana, ukimudhihirisha, abantu ntabwo bongera gushidikanya. Watu hawana mashaka tena. Barinangira gusa ariko ntibashidikanya. Wananyamanza tu lakini hawana mashaka. Ariko iyo uvuga gusa, lakini kisema tu, abantu bagira imyumvire itandukanye. Watu wanakusikia tofauti. Torero ry'Imana, kanisa la Mungu, tugomba kwerekana Kristo. Lazima tumudhihirishe Kristo. Torero ry'Imana, kanisa la Kristo, tugomba kwerekana Kristo. Lazima tumudhihirishe. Nagira ngo umuntu wese asenge. Nataka kila mmoja aombe. Nagira ngo umuntu wese asenge. Nataka kila mmoja asengera urugo rwe, asengera ubuzima bwe, avuga ngo mwami, aho nigeze nerekana Kristo, umbabarire mwami, ndakwigize ngo umbabarire. Tugiye gusaba Imana imbabazi kubw'imiryango yacu. Tugiye gusaba Imana imbabazi kubw'ingo zirimo gusenyuka. Tugiye gusaba Imana imbabazi. Tunataka kuomba toba kubw'amakimbirane ari mu miryango, kwa mizozano ambayo zamura ijwi ryawe usenge. Utapandisha sauti yako. Zamura ijwi ryawe usenge. Inua sauti yako. Yesu tubabarire.
Baba turehemu. Yesu tubabarire. Baba turehemu. Yesu tubabarire. Baba turehemu. Turehemu Bwana. Haleluya, haleluya. Turehemu Bwana. Turehemu Yesu. Yesu mwana w'Imana. Haleluya, haleluya. Data gitare gikomeye. Tusamehe Bwana. Tuje imbere yawe Yesu. Tumekuja Tuje mbele imbere yawe zako. dusaba imbabazi Imana. Tunaomba Ko toba. tutabashe kugaragaza Mahali hatukudhihirisha. Kristo mwana w'Imana muri Kristo twewe. mwana wa Mungu. Nami data Baba tutahagaze. mfalme Ikigero wetu. gikwiye. Ikigero gishitse. Baba, tuwe na cy'umwami wacu kiwango. Yesu Kristo. Nami Haleluya, data gitare haleluya, gikomeye. Dusabye imbabazi Tunaomba Imana. msamaha Aho Bwana. twagiye gucuruza. Aho twatembereye. Yesu. Aho twaganiriye. Mahali tumenena. Aho twavuze. Yesu. Aho twicaye. Haleluya. Ibyo twanyoye. Ibyo twariye. Ibyo twambaye. Ibyo twavuze. Tugirire Ubuzima imbabazi. turimo. Nami data Tugirire ntibwigeze imbabazi. bugaragaza Kristo. Tugirire Dusabye imbabazi. imbabazi. Duciye bugufi. Mwami data nyiribiye Haleluya, Yesu. utwigishe Mana, Tufunze Bwana. utwongerere imbaraga, Tuongezee nguvu utwongerere mwami data Tuongezee Bwana. igaburo rikwiye ry'ubumana. Tuongezee Bwana. Data twongere turye, Tuongezee twongere tukule. tunywe, Tunywe data tena. dukomere, dukomezwe, Tuimarike, umubiri wa tuimarike. Kristo ukomere, Mwili wa maze Kristo. mwami data Haleluya, duhagarare Yesu. turi mu kigero gikwiriye cya Kristo, ikigero gikwiriye cy'umwana w'intama w'Imana. Mana nyiribihe, Haleluya. data gitare gikomeye, Haleluya. wewe wa Israheli, Mana ikomeye, duheze ingo zivuga Kristo, duheze ingo zifashe nka Kristo n'itorero, duheze ingo zimeze nka Kristo n'itorero, duheze abadamu kumera nk'itorero ritegereje Kristo, ryemera Kristo, duheze abagabo kuhagarara nka Kristo mu rugo, mu muryango, kuko Kristo yahagararanye n'itorero. Mwami data aratsinda, aranesha, ubu ararifite, ariheregwa icyubahiro, ariheregwa izina. Yesu mwana w'Imana, himbazwa data, Pokea sifa sigwa Bwana. hejuru gitare, Imidiwa tumenyeshe dusohoreze, Haleluya, Yesu. duhishurire Mana Tufunulie iby'ubwiru bwawe Siri bitugeza yako ku rugero rukwiye cya Bari Gikristo, tukufikisha kwa urugero kiwango. rukwiye rw'umwana w'intama Kiwango w'Imana. ya Kristo ya mwana Duciye wa bugufi kondoo. dusabye imbabazi, Tunanyenyekea duciye Bwana. bugufi Imana, Tunanyenyekea utubabarire Bwana. uduhindurire umutima, Tusamehe Bwana. tubabarire uduhindurire Badilishia imitekerereze, moyo, badilishia tubabarire fikra. uduhindure imigendere, Badilisha ntitugende mwenendo. nk'abafafa, Tusitembee tugende kama none wapumbavu. nk'abanyabwenge. Tutembee kama Mwami wenye dukore hekima. nk'abanyabwenge, Tufanye kama wenye mwana hekima. w'Imana isumba byose. Haleluya, haleluya. Torero rya Kristo Kanisa duciye la bugufi, Kristo torero rya tunanyenyekea. Kristo dutsinzwe Kanisa la n'urubanza, Kristo tunanyenyekea. torero rya Kristo dutsinzwe Kanisa n'ijambo la ryawe. Kristo tumeshinda. Turasabye imbabazi, Haleluya, ngo ngwino haleluya. muri twe Mana, Kuja ndani ngwino yetu ugaragarire muri twe Yesu, Kuja Bwana wa ngwino majeshi. ugaragarire mu mitima, Kuja Bwana. ngwino ugaragarire mu mitekerereze, Haleluya, haleluya. ngwino ugaragarire mu mivugire, Kuja Bwana. ngwino ugaragarire mu mirebere, Zirika Bwana. ngwino ugaragarire mu mikorere, Zirika katika ngwino kazi. ugaragarire Mwana Zirika kazi. ubuzima bwacu bwa Katika minsi yose. maisha yetu ya Data kila bube siku. buhindutse Baba rwose, ibadilike. dufite ishusho ya Kristo, Tuwe na mfano wa dufite mwami Kristo. turi mu kigero cya Kristo, Tuwe na aho tunesha kiwango. icyaha n'igisa naco, Yesu aho Kristo. tunesha ibyago Mahali n'amakuba, tutashinda aho ajali. tunesha imyuka mibi yose. Mahali tutashinda roho chafu. Gitare gikomeye, Yesu Kristo. katubwirweho n'imbabazi zawe, Acha tuweze kusamehewa Bwana. katuboneke mu maso y'imbabazi. Tupatikane katika uso wa rehema. Kamana utuvumerere kandi Baba, tunaomba utukaribie. ongere mwami data utwemere, Baba, utukubali mara tena. ongere mwami data utubabarire, Baba, uturehemu. uduhindure utwambike imbaraga. Tubadilishe, utuvike nguvu zako Bwana. Uhereye none mwa Kutoka siku ya leo tumere nka Petero tuwe kama Petro. aho yaguhakanye, Mahali yambaye imbaraga, akiwa na nguvu, ahagarara yemye, akasimama imara, araguhamya. akakusha, Reka twakire imbaraga y'umwuka wera, acha tupokee reka nguvu ya Roho twakire rino Mtakatifu. jambo, Acha reka tupokee twakire uyu neno. mwuka Acha tupokee wera Roho. umanukira itorero. Ushuke kwa kanisa. Hajya bakwihakanye, Mahali wamekukana, hajya baguhakanye, mahali wamekukana, baze guhagarara bemye, waweze kusimama imara, bakugaragaza ko ari wowe mwami wawe, wakudhihirisha ya kwamba wewe ni mfalme. ari wowe mwami wacu. Wewe ni mfalme wetu Bwana. Himbazwa gitare, Pokea sifa Bwana.
kuboneka w'imbabazi zawe Bwana zihirika kwa rehema zako n'urukundo rwawe na upendo wako mwami no kutugirira neza Baba, na kututendea mema mu izina rya Kristo Yesu katika jina la Kristo Yesu usenza twizeye tunaomba na kuamini. amen. Amen. tugiye gusengera ingo zifite ibibazo. Tunataka kuombea boma zinazo shida, ibibazo byo mu miryango murabizi. shida za familia mnazijua. Niba udafite ikibazo, Ikiwa hauna shida, numvise umwigisha ijambo ry'ubwenge. nimesikia mwalimu akinipea neno la hekima. Arambwira ngo nutababarira umugore wawe nk'uwamushatse. Akasema ya kwamba kwa nini haumsamehe bibi yako kama haumsamehe bibi yako kama ulivyomuoa. Hanganira umugabo wawe nk'uwagushatse. Kama hujamvumilia bwana yako kama aliyekuoa, ubikorere kugira ngo azajye mu ijuru. Fanya hivyo ili aende mbinguni. Ubikorere kugira ngo azajye mu ijuru. Fanya hivyo ili akaende mbinguni. Agahinda ko kwanga ko azarimbuka, Uzuni wa kusema ya kwamba siangamie, gatuma umwihanganira kandi umubabarira. Isababishe kumvumilia na kumusamehe. Nkuko Kristo yatwihanganiye, Kama vile Kristo ametuvumilia, akatubabarira, akaturehemu. abaruko ubigenza. Na ni vile vile na wewe ufanye hivyo. Imana izaguha umugisha, kandi ikintu cyari kimaze igihe cyarakunaniye kizakunda. Mungu atakubariki na kile kilikuwa kimeshindikana maishani mwako kitakubalika. Imana irashaka ko tureba inyungu z'umuryango kubw'ubwami bw'Imana kuruta ibindi byose. Mungu anataka tuangalie faida ya familia kwa sababu ufalme wa Mungu ni kubwa kuliko mambo zingine. Reka twongere dusengere imiryango ifite ibibazo. Acha tuombee tena familia ambazo zina shida na niba matatizo. wumva bitaguteye isoni, Ikiwa wewe hauhaibiki, utambuka, ashobora kuba ari umuntu uzi, utapita mbele, inawezekana kuna yule unajua. urugo rurimo guca mu muyaga mwinshi, Yani boma kuna upepo na zeruba. twinginga Imana uyu muyaga uceceke, utuze. Tumsi Mungu upepo huu uweze kutulia. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki sana. Muraza guhereza Pastor James na Apostle basenge. Tutawapea wachungaji, mtume pamoja na mchungaji waweze kuomba. Nanje nakomeza senge. Na mimi nitaendelea kuomba. Turashaka ko urusaku ruri mu miryango y'Abakristo rushira. Tunataka kelele ziondoleke katika familia. Turashaka ko amarira n'agahinda biri mu miryango y'Abakristo bishira. Tunataka vilio na huzuni ziondoleke katika kuko familia. imiryango y'Abakristo niyo target abadayimoni batagetinze kugira ngo bakoze isono umurimo w'Imana. Kwa sababu familia hiyo madimoni zinalenga kuhaibisha familia kwa sababu ya kanisa. Nitwinjira muri iyi ntambara, ijuru rirohereza ubutabazi, ntago ariko turi mu rugamba. Kazi hii ama vita hii Mungu analeta ushindaji kwa sababu sisi tuko vitani. Imana ibahe umugisha. Niba hari abatambutse, Mungu awabariki. Ikiwa kuna wale wanaweza kupita mbele, ko bajya muri kamera, si lazima waende kwa kamera. Niba hari ingo uzi ziri mu mazi abira, utambuke ku bwabo, dusengane Imana. Ikiwa unajua kuna boma ambazo ziko na matatizo, pita kwa ajili yao ili waweze kukuombea. Mimi sengera ingo, tutaombea boma. ashaka ko dusengera ingo batambuke. Wale wanataka tuombee boma wapite mbele. Tambuke gira dusengera imiryango. Piteni mbele ili tuombee familia. Tambuke dusengera imiryango iri mu gutegwa. Piteni mbele ili tuweze kuombea familia ambazo zinashambuliwa. Dufite abantu bari mu gukora divorce. Kuna watu wanafanya divorce. Dufite abapapa, mufite abana. Tuna wamama na wababa. Mufite abana, mufite abakobwa n'abahungu. Tuna watoto, wasichana na vijana. Kuri dufite ibitero birimo bitera imiryango. Tuna mashambulizi mingi katika familia. Dufite abandi babanye ariko batavugana. Kuna wale wanaishi pamoja lakini hawaongei. Batavugana, batabanye mu mahoro, batanezerewe na buke. Yani hawaishi kwa amani, hawana furaha na shangwe. Dufite abandi nabo baraho ariko bari mu buzima bubi bw'inkoni, bwo gutukwa, bwo gutotezwa, bakabura ibyo bafite ntibanarye kandi bafite ibyo kurya. Na kuna wale wanaishi kwa maisha
ya kudharauliwa na kutusiwa na viboko mingi, wanakosa kukula na tena wako na chakula. ko nugutegwa kw'imiryango. Hiyo ni kushambuliwa kwa familia. Dufite abandi nabo barashatse ni bazima ariko tibavyara. Kuna wengine ambayo wameoa lakini hawazai. Tunacho ni gitero cyo mu miryango. Hiyo nayo ni shambulizi katika familia. Iyo ni mishale yo mu muryango. Hiyo ni mishale katika familia iri mitera abantu ambayo inashambulia watu. Dufite abandi nabo zaranze ko abana n'umugabo n'umugore ngo babane buri munsi cyangwa buri kwezi buri mwaka. Babayeho ukubiri, batuye mu bihugu bibiri, byaranze ko babana. Kuna wengine nao pia imekataa waishi pamoja, wanaishi kwa nchi tofauti. Izo ni bitero z'abadayimoni birimo bishaka gusenya urugo, bigatatanya umugabo n'umugore tibatandukana na gatoya. Hizo ni shambulizi ambazo zinataka kutenganisha bibi na bwana kwa sababu hawastahili kutengana. Kutabana k'umugabo n'umugore buri munsi tivyemewe n'ubumana. Presence y'umugabo n'umugore mu rugo ifite imbaraga zo kubasha guhesha Imana icubahiro, wo guhimbaza Imana. Niba utabana n'umugabo mutambuke mwembi kindababo ko muraziganira. Kuishi kwa mume na mke katika boma ibisi ubumana, ntabwo ari ubumana nubwo tuvuga ngo n'ubuzima, ntabwo ari ubuzima, si maisha kama vile tunavyosema. Ni gute murya muhahira mu bihugu bibiri mukatuza ngo inyani ko kwiza? Kwa nini mnakula na mnanunua chakula kwa nchi mbili tofauti alafu mnanielekea kwa hiyo mugambi wema? Ni nani aliwaambia ni lengo la Mungu? What's mugambi wema? Hiyo ndio sio lengo la Mungu. Biblia inavuga babiri bararutumwe ngo iyo mwaguye ngo ndaramuvutsa. Akakuvutsa ryari uri mu gihugu kimwe nawe akaba mu kindi, ukaba mu mugabane umwe nawe akaba mu wundi. Biblia inasema wawili wanazidi mmoja, mmoja kianguka mwingine anamwamsha. Je, haguari mugambi wema kurugo kumuryango? Yani lengo la Mungu kwa boma habari umugambi w'Imana, si lengo la Mungu kwa boma. Umugambi w'Imana ku muryango n'umugabo n'umugore kubana, nico gitamuza mona bazafatana mu maboko bagomba kugendana. Kusudi la Mungu kwa familia ni kuishi pamoja. Ndio maana hata mnawaona wakishikana, kubera ko bafatanye mu maboko, umwe nagwa undara mu byusa, kwa sababu vile wanavyoshikana mikononi, mmoja akianguka mwingine atamwamsha. Ariko kubera umugambi wa Satani, kubera isi, kubera abadayimoni, kubera amategeko ataraye ubumana, yatandukanyije umugabo n'umugore. Lakini kwa sababu ya mpango wa Ibilisi bila na sheria zimeweza kutenganisha bibi na mureke tubashe ngo tubonye iyo okazo tubashe gutera ibitero imiryango yacu. Kwa sababu tumepewa kibali hiki, acha tuweze kushambulia hizo vita ambazo zimewakumba, kandi tubitere mu izina rya Yesu, na tuweze kushambulia katika jina la Yesu. Tukureho ibikuta byose, tutaondoa ukuta wote. Umugabo n'umugore bongere bahoberane babane, bwana na mke wake wakumbatane tena mu bitekerezo, katika fikira, mu mutima, katika moyo, mu mubiri na mwilini, uzuzanye waweze kushirikiana, uzuzanye mu mutima, washirikiane moyoni, uzuzanye mu bwonko, washirikiane katika hekima, nafsi, uzuzanye kandi no mu mubiri, washirikiane hata mwilini. Dusengima, acha tuombe Mungu. Mana mu izina rya Yesu Kristo, katika jina la Yesu, mucunguzi wacu murengezi, wewe mkombozi wetu, Mana iri hejuru Yesu, Yesu liye juu, Mana ikora ibikomeye n'ibihamba, Yesu anafanya miujiza, ni wewe Mana data, duciye bugufi kubw'imiryango yacu, ibitera imiryango yacu ni byinshi, shambulia familia yetu ni mengi, irondore twabirondora ngo tubihetse, ni byinshi cyane, biri mu buriganya bwa Satani bwinshi, kuna mengi izina rya Yesu, abadahuje mu mitima, bigaragara ku buryo izina rya Yesu, izo bihome n'ibisenyuke, izo bikomeye bikurweho, izo bisa n'ibiveho mu izina rya Yesu, abatari kumwe mu migabane, turasengera imiryango, turasengera imiryango, turasengera imiryango, turasengera ingo zacu, bakomeye kugushaka zibeho mu bushake bwawe, zibeho mu bushake bwawe, umugabo n'umugore, amategeko yose abana bisa n'ibigaragara mu maso y'abantu ko ari byiza, nyamara
gitondo bifite kwica bifite kubwiriza bifite kumwami data kura izo bihome senya izo bihome miryango satani yacu. yashyizeho turabisenya mu izina rya Yesu turabisenya mu izina rya Yesu dufatanyije n'aba bahagurutse bose wahuje umugabo n'umugore bafite kugira ngo babe imiryango hamwe bafite bahuze abavandimwe bahuze mu bafite mwami bitekerezo data bahuze mu mugambi imiryango bahuze mu mugambi wo kureba ingo urugo nyinshi rwabo ndetse no gukora zitubatse umurimo kuko wawe ubishaka kubera icyubahiro impamvu za satani kubera ibitero by'abadayimoni kubera impamvu za disitansi ibikuta byose biri hagati y'abantu biri hagati y'abagabo n'abagore biri hagati y'abana n'ababyeyi babo mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu dufite abana bataganira na basaza babo bataganira bonyine abakobwa n'abahungu bataganira abana bataganira na ba nyina abana bataganira na ba se abana batavugana n'ababyeyi bakibafite mwami data iyo ni imishari izo ni ibitero z'abadayimoni turabisenya turabisengeye turasaba Yesu muhuza w'abantu muhuza w'abantu n'Imana muhuza w'ababyeyi n'abana mwami data gitare gikomeye muhuza abana n'ababyeyi muhuza abagabo n'abagore mwami wubake twubake nk'uko Kristo ashaka duhagarare mu kigero gikwiye cya Kristo imbaraga z'Imana zigaragare ku miryango data dusengeye abakobwa n'abahungu bacu babubaka mwami data imbaraga z'Imana zibabonekeho imbaraga z'umwami Yesu zibazeho data ni wowe uzawubaka urugo Bibiliya iravuga ngo iyo utubatse abubatsi baberamo bubakira ubusa iyo utarinze imiryango yacu abarinzi ngo babera amasusa data dushinganisha imiryango dushinganishije abana bacu dushinganishije mwami data ubashe kurinda ubashe kuragira ubashe gukiza ubashe kubora mu izina rya Yesu Kristo asante mwami data kutwubakira turaziguhaye data ni wowe uzi neza uri fundi stati uri umukozi w'umuhanga uri umwami ukomeye uri Imana itangaje ubakira bene data mu izina rya Yesu mu mbaraga z'Imana isumba zose turerera bene data iti turerere mwami data abari wowe urera abari wowe urera abari wowe urera ni wowe ufite gahunda y'umuryango ni wowe ufite mwami ni wowe wawutangije ni wowe wazanye ino inisiyative ni wowe uzi mwami data uburyo bwose bw'imiryango Mana nyir'ibihe barambura ikiganza bose icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Kristo dusenze twizeye amen Nani baho umugisha Barikiwe sana. asanteni 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 sana. amashi menshi 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 Makofi mengi kwa mfalme Yesu. amashi menshi ku ijambo ry'Imana Makofi mengi kwa neno la Mungu.